Shalom, Punahot Makimisa Dotadao Paino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J. Riven. Steady recovery for Shenitan Lily. Healing prayer for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Steady recovery for Eli Tony. Thanksgiving for Reverend Father Jeffrey Gumu, Reverend Father Gilbert Marcus, Reverend Father Johnny Raju, the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception, FSIC, doctors and staff, Hospital Queen Elizabeth I, Agut Jubilee Lighthouse Management, and staff for helping us in the funeral service. It sambayang datada painonoki oviton tokau kadut sambayang untuk kaduduvo di Monjelin di Simon alias Angelin, Robert Jamiji Kinsil, Bernadette Kiluk Dompok, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Conolia Anthony, Sylvester Jikuil, Silverius Kolingay, Henny alias Joseph Anthony Labangka, Doris Liu, Anthony alias Thomas Lonoy Labangka, Paul Mosino, Josu Labangka, Madam Clara Tan, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Linjuin Sikunal, Zinus Kisain, Stephen Chiniti, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, Wilfred Daud, Jen Daud, Wilfred Daud, Jen Daud, Lim Hock Beng, Rose Walter, Hannibal Daud, Teresa Mojili, Grandfather Lingam, Lucy Ma, Noni Lingam, David Law, Caroline S. Binting, Hardy Henry Mansa, Frederick Tangatil, Mauritius Tangatil, Anastasia Junian, Jacob Joytun Liajang, Rosa Linuis Kahin, Edwin alias Adam Ligujang, Sylvester Bonging, Lena Loim Buntalun, Bong Kim Choi, Aaron Samuel Kinajil, Michael Johnny Yapyu, Benedict Bestan John Goninu, Datu Alfred Bosuin, Crispin Lijua, Teresa Hong Joeng, Richard Lijua, Beta Juim Lajiman, Sylvester Edmund Alex, Alex Lijua, Lilian Lijua, Joseph Chinipol Tinggayung, Rebecca Howen, Imelda Chinipol, Aini Chinipol, Christina Chinipol, Kenneth Richard, Joseph Richard, Josephina Supina Mojunggul, Mary Lima Ajak, Go Kuip Tiun, Agnes Tinjanis Lojuti,
Bernadette Mimi Lojuti, Margaret Lucis Lojuti, Jared Lojuti Sikunang, Lilia Jaima Ajak, Edward Lakui, Thomas Kondu, Margaret Kulian, Philip Sipaun, Angela Amoy, Robert Patrick, Margaret Sibini, second death anniversary today. Bradford Bernard, Alicius Liu Asing, Katikis Malanting Lajami alias Jasper, Rose Melissa Douglas, Jim Arai anak Empang, Frederick Edmund Labunda, Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohyungan.
Dengan ditama, amditanang amdi Espiritu tabi itua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakau, aming kinabahan di kinaingan, aming kepisan di Espiritu tabi itua, aming ampai na Yesus sabi-abi. Tabi ngawi ka ng mga kundados ng ngawi datakau, kapapataundan di datakau sundi, na mamalamay di katapatan daham lati tabi itua. Mga kunzo, dari kinaingan tabakas, na Diyos ay tapinay ngawi, Danak minoso zo kozo, it pamusaban ngabe ko, amit bos ngabe ko, it nunoy na iman ko, amit nunoy au ko nangazan na bimang. Mazanasa ko, mazanasa ko, mazanasa ko tagazo kozo. Itinapogi na makinsiyan zo di Mary. Iabitua pentihamus hahangay, Sabi abidita sab sang tingabi, Desu tapinay ngabi, das mambayang montok naga, dari Tuhan keningan na toko. Kikasyanan na dada na toko, keningan na bakas. Mamahiyang na daw sa ngabi na toko, ang magawit na toko na kabasisan selajul. Tuhan kasyanay no? Kristus kasyanay no? Tuhan kasyanay no? Kano sumambayang? O ikiningan tabakas kozo pempasis lajul, pagozo o katumbazanza, kansanan am kaginabahan manakaday, om da dizoz kano da guminabo da nuno panuan no, may da kikaw na lanz kanada da nuno dan diyon no, mazali Tuhan Jesus Kristus sa tanak no, imamama siya mamalintabi ang paydiyaw, di kapisan di Espiritu tabitua, kiningan mantok sa hihinay ay sa kapuson. Pambasan, mantat disuat di Sandipol, di Tuhun Ngawi, Rom. O dizo zo do iso tu dizo, anu i dinaku, do zinadaan di kinaingan o Tuhun Ngawi daw. Tantu doaw. Izo songuhun Tuhun Israel, nasakak mantat di Abraham, minaza di tinaw di Benjamin. Saka kahi au kotumbozo, do zinadaan di kinaingan o Tuhun Ngawi daw. Ituhun Ngawi pinihi di sido, poimbida di tahait po. Dadi po dizo zo do iso po tu dizo, natu dinaku so hihinait i Jehudi Ngawi, toy nakasadu no po iziho. Pointahang ko zo do au natu so hihinait iziho, nga kinatuan diho no po nga nakapanampasi di kapil Ngawi, doy di kalalahano i avasida do oizan i Jehudi Ngawi do baino. Sovo igisom do kaunalan nanu di pemagunan do kapil mantat di kinutuan diho om kinahan kaban dadi sovo no di do songko o kohohob bizo do kaunalan do anu di do mantat ko simbanon diho sa viavi. Kiva do saba poin hosok montok sa viavi diti. O ito binay ngavi i auzo mimang do au ko monongkoy ho. Tu mamuso ko dati do koy ho ko do hobi mantat dinoyhan i Diyosu. Iso bogizan di Israel o nadadi do noboho nga iti no po nga gisom no po do koswang o saviavi di pamagunan do kapil. Om dadi opongopo iti ino po no di nohu di Israel nga atampasino di nogi may ngavi. Mega di boson di bukto bitwa
Mananampasino po, nga mikot mantat Zion, idwon may disido, o ko aisoan kinoyngan, do mantat di Jacob. Itino, ibatos itadon kumay, miyampay di ho, do ontok idwon ku, o doso nga video ho. Ijahudi nga vi na po nga sangot nga vi Ijahudi nga vi na po nga sangot nga vi no di kinayngan do kokomoy no po doy di abal tavasi. Sangot nga vi no po montok sabab no Diyosu nga sabagi do tuhon nga vi no pihi kakalpo di ho do ginovon di kinayngan. Ginovon montok di sabab di taki akid nga video ho. Aw insan ikinayngan do mga nu gumuhi di tak nga video toy mo gidu di pihi daw. Ibos di Tuhan. Tuhadan doy kinayngan. Aw may zadan di Tuhan ituhun nga video. May zadan di Tuhan asanang no ituhun, iaon nu oy Tuhan, hudaon nu, mazadi undang-undang nu, doy disidono do manak, kodo pibabasan, itadaw nga vitalat. Aw may zadan di Tuhan, ituhun nga vidaw. Aw may zadaan di Tuhan, ituhun nga vidaw, aw nogi zadaan, idaw nga visondi, tu kopom bisalaan no po nga otuhit may vagu, savya vi ginavo totopot domigit may di. Aw may zadaan likinhan, ituhun nga vidaw. Nung awda manakaday dogo ituhan, nga oduk zo no da, dumugat munduk doit dipoy mizo. Ontok mamusow zo natagaku, o impoon ku, kosyanan nu oy Tuhan, o migit mangakat dogo. O may zadan di Tuhan, ituhun nga vidaw. Alleluia, Alleluia. Potom bazay iabal di Kristus, do savya vi kopovangan di, do mogium izonon miyampay diyaw, mazadi si do panakno, do kopunong katuhadan nga vi, do di kinayngan itama. Tuhan miampai Deusu. Pembahasan manta diabal tabasi tebitua sinuat di luk. Untuk iso tadaw sabat. Nakogad minangay akan ni Jesus dari hamin do sanghun di buan ngavi do Parisi. Menintangan kozo diho isido. Dari susuzay no disido do iso bovihan i tahap ngavi. Tuna kita disido do ingkuaziho do minamihi di tikon ngavi do kapantangan. Boso no disido itia. Untuk napo dakiba magahap Diosu do pangangakan tagazo do matod. Kada kau ikaw do di tikon do kapantangan. Nahap dati atuhun i agaga zopoga ko izyozu. Amituhun minanggahap Diosu, mikot dati, ngadubo, mobos. Patako inoti konu, dari ditituhun. Dadi, dari kobobo bolon nu, minsud kono, mikaw diti kon sibo no kozo apantang. Au, untuk napada ahap ko, nga pakazay no da ditikon tasibo
no kozo pantang mikaw no doyho. Moy do untuk mikaw minangahap. Minangahap diyaw mabos dati isido. Oy tambahot ko. Inso sumok po duti ay takakabas. Ingkano. Patitikid tuhon imiampay diyaw do di daping media nga ko kita may diyaw da pantangon. Tu patitikid tuhon ipapaing kabas daw sendi da pahudukon may amin na patuhon ipapahuduk daw sendi nga paing kabason may. Ia baltabas di Tuhan. Tapi na ngabi ti abos sabituan di Tuhan bahan pendating kupaintang ko zom dok na toko do ko vovozo do posisyon tuhun Yahudi hide. Tapi pokoknya di timpo di Tuhan Jesus. Tu mereka di dongo toko di bobihan di pinatak di sido. Kagumuan tuhun imikot memang mindikaw di tikon na kapantangan. Ano kumasan di tikon na kapantangan? Tikon na pada kapantangan nga kibada pinatak itikon na pinatak da mentok na kaza da songhon nahap kumasan reserve seat kamay di. Kaya jadi sebab ini pada dating pendos da meja datakanon. Jadi sisikap di da dumimpot mo da makan o magugumo atakanan da ano diha. Nga boss ito ang Jesus, kana ko ingka kanisido, kana ko ikaw dati kon di kapantangan. Sebab ihan na pangakon ka mentok Dezo. Nung pinakinangot ako kasi ti boss sabita di Tuhan na bayan diti, katinsok na gidak posisyon dito ko, tabi na ngabi, sebab ikaw posisyon dito ko, tikita daw, kadang-kadang ka ko nagi, mimang tako da pantangon na tuhon. Mimang tako da pozon na tuhon. Mimang tako da kita tuhon da tako. O kita tako da tuhon. Da boss Tuhan Jesus, nung tumanod ko na padaga, kadaw de, ako kabasa da ingka, tu masiti tako da, tumay mo da hudok da kapasizan da tako. Amin ka ni Tuhan Jesus. Minikatis das maganda Tuhan, nga pinintang ni sudah, da Tuhan ni sudah. Di pagluhad. Ikat ni sudah, nasusu, dahil kandang na sapi. Kanon. Akon ka nasusu, dahil hamin na raja. Jadi boss sabito di Tuhan na bayan ng panditinga, isa kapagapan na toko, da mintang mahik na kapasusan na toko sebagai Tuhan Kristian. Da paintunod toko na dati, ingko toko, paintunod toko kaza, na kapasusan na toko, tayo ka, jadi di kapagapan di Tuhan na makan na di karisti na bahan niti na meja di sido kano mikot miyampay na kahudukan ang ginaba. Azo ko na Tuhan kita nga sa binangon, tumasadok boss siya no, nakatemo sa kadilaw titakan sa diyaw.
Tuba di tanda kalajad hangon ngawi dat na tuhun, dumadi may timuntok na kaya di lo tinok posisyon. Azo kung natuan kinengan na sa binangon, tumasarok vosyano, nakatay mo zikoy dihing anggur ta konzadiaw. Tubari gwas anggur kalajad hangon ngawi dat na tuhun, dubani may ti di tinuman na kusunubanan sa. Imang samayang pinangabi, da kabukan kumde zungabi, tayo mandada di kiningan ita matabakas. Intong sumambayang sa kay Tuhan, dahil dititak ngawi ta konza dari kalajaan no, dadunu na pa ay manzay ka panampuanan diyaw, patunundan na da panggahib da sabi-abi da kebentukan no. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay dezo. Pain sa bata ginabang-abi dezo. Kada manak penong ketahuan ngabi dari Tuhan kiningan da toko. Tatapat na katunu da matuhiditi, kalajaza kapamasizanza, tamay mo, binambana pada manak niya dok penong ketahuan ngabi Tuhan, tamatabitwa kiningan tabakas ko sa may sakupusan. Tu pinazo no, ipinasungkadan ngabi di pamugunan, nakapaguhud na kabuhian, ngabi da timpo ngabi, timpo taon ngabi. Nugno o tuhun, kagagadiaw sandi, pinapazat da katuhunan, sa ibaw di sampamugunan, da di sabi kay mazandi, da mamalintay nga no, da di sa ibaw da sabi inatodo no, ang mga zodiaw sa hihinay da di kaladyang nga binutindama, maza di Kristus Tuhan za. Amin ka no? Miyambay sabi binita sa ngabi, mga zozikoy diaw tuwid kalamazanton nos mga zozikoy. Ituhan kinahingan, lokwa sa ngabi siyurka, saban kanan penundukot gano, pasan editakas koso, aso isido imikot iman di Tuhan, pasan editakas koso. Tatapat na bitwa kay Tuhan, ito mo sabi ka bitwahan. Ito na pogi. Dari zona na bitwa titak nga mismo bayang sikoy. Maza na pasanat di Espiritu no, dari tingabi mega bahaw matu. Mo'y dadadi na tingabi namantok na gay, di tinan za di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo na niman patabusay sila. Nasagako sa nasimunuang nagkondasan daw.
Minangano si dadalaw ti minanaknak pa ng katawadan nga abi. Minangakib di, ang pinapatak di, dadi makiki iya nga bidaw mos, boss. Ono iti, sabi ko, ang pangakan na diti. Tinay-tinan ko, ipatakan may muntok Diyoso. Ilahan megadi antak na pangay makan min sa sedap. Nano disday saban. Minsan po, na minanaknak po ng katawadan ngabi. Pinatak disdoi da makiki iya nga bidaw mos, boss. Ano iti? Sabi ko, ang paginom na mantad iti. Tuwitinay saban di ko, iza di batas ka bago masa kupusan. Ipatunguan may mantok Diyos ang mantok tagumo. Mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan naman nago. Ikatapatan taham lati na katumbasan. Itinapogi damasas kay malamay di kandaman, di kinapatasan ng kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilaw tidak posisyon, isa sa bandak pumasizan, manakdak po ng katawadan ngavi, doon igitan sa kayo diyaw kapadan na dumbangan no, ang manambuan na diyaw. O duka sa kadas mambayang, damagi na ditinanam sa di Kristus, o timong sa kinadad iso, mazadi Espiritu tabitwa. O namo, o Tuhan, Ecclesia no pantangkap id patatangkap di pamagunan. Amo bitan na sila dari kapanuan na tawad sa kaday. Sungabihan biyan pa di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi abi di Fadang Abi. Naman nagita binangabi Dagay, inoko na bidikan sa nan di katungagan, sabi abi, inapatay ko siya nanu. Taimono izyoho, na dinabaw na buwas no. Kasi na nagay sabi abis mambayang zikoy, na biyang pa dihahangay tabitwa Mary tinadik na ingan, Sancti Joseph Savos dasido, biyang pa di apostol tanga bitwa, sabi abis Sancti, inakapapons ka diyaw di po umpus di umulan ngabi, kanus ka na dari kabos yan, na dumadi na sampit mungus ngabi na kapasisan sa slajul, ang mga zo, mambantuk diyaw, maza di tanak no Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, omid di sido. O ikiningan tamatabakas. Hindi kapisan ni Espiritu tabitwa, sabi kabantugan ng pantangan nga diyaw no, montok sa hihinay ay sa kapuson. Amen. Dadi panudi mamasiyam na ugma sa nakpangyan pa kiningan, katamaz ko ay dumabos. Tamaza dadi surga, bitwa ng ano, bikat o kumlintano, izabnu ay man na ritana, negado yung kanay dadi surga. Ta kanagay, natanaw diti, lotiza, tasa nga daw. Ang pahyong zikoy na hasang ngabi nagay, mega nagay na papahyong ni santab mamuhasa umavan nagay. Ang kanaz ko'y ovito na ikambazatan nga pagabasos ka na mantat talat. Pagabasos kay Tuhan, sumambayang sikoy, na mantat patitikit talat. Katawad na naman na napimabasan ni Tanaw nga binagay. Namazari sa kanada ko siya nano, panggabasi ka na nato may manamantad doso, ang pantambasi mantat sa babi ko saan ginabo, namasa sa kay pangandad, di kan sa nanabituhan, am di kay katan di mamasiza Jesus Christus. Tuwi kapamalintan, o Tuhan Jesus Kristus, si manabos ni Apostol nga binu, pibabasan timponan ko dezo, pibabasan ko takon ko dezo. Kadentong, dedoso nga binagay, kada di katumbasan di Ecclesiano. Ang katawad na manak na sida, na pibabasan ng bisan, ikatununan may bahizab no, imamama siya mamalinta, montok sa hihinain ay sa kumpuson.
Ipibabasan ni Tuhan mempai dia zutumay mo. Kano magitatak di tanda na pibabasan. Domba dikinaingan, menghidup kanidaw sang nabi di pemagunan, kosiana dagai. Ay domba dikinaingan, menghidup kanidaw sang nabi di pemagunan, kosiana dagai. Ay domba dikinaingan, menghidup kanidaw sang nabi di pemagunan, online sigaw dalam pinabasan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sido, mangido di dosang habi di pamagunan. Obituan yang suntap ako na dimakan min susedap di domba. Wahai Tuhan, aman sabi badan dapat tukro dan semusuh di tahu. Mabos senengko ibos, ang ingasan may kadudagaw. Kano sumambayang. Sakramento mga Binoy Tuhan sumambayang sikoy. Mamaganap ko zona da dagay. Danunuh ipaimbihiw idswang di ngavi. Danunilamazon sa da babay na daditanda ngavi insanta daw. Asang ano na dadagay katapatan. Maza di Kristus Tuhan za. Katabian, gugumampi di mananabus, sabadi hangay tabitwa Mary. Dadyaw pinatak di kinaingan, itanak tuntoy son daw. Dadyaw pinahansan di Mary, ikutumazan daw.
biampai diau nadadi Kristus da Tuhun. Tapi tua Joseph da dagai penogi, pakitanai diau sundi da sunghun tama, om bitaw zikoy da lahan da kuposisyon. Pakianway zikoy da grasya, kabinsianan om sinio, om umuhika zikoy mantad, patitikid telat. I Tuhan miampai Deusu, di kinagan tabakas, membelakat na Deusu, itama, ami tanak, ami espiritu tabitua. Ugad na, ang pabalo na, iabal tabase di Tuhan. Ketawadan kekinaingan. Sebezina misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. Adi ilmamus, ex celestis rebe, adi suspiramus, gementes esplentes, in larum baile. Iar ergo advocata nostra, illas tuas, misericordis oculas, ad nos converte. Vidi isum benedictum